Sasana budaya tradisional ketoprak Madura, rukun famili. Hadirin para bapak, para rabu, syakotor, aduk, sapi, terpadu, para cikgu. Alhamdulillah, ini ada bekto sore saat semangkin. Ampun, paringi kesehatan, apol kompol, idelu, karjo epon, syemulje Saifullah Haja, malar remoga, tak paringana mangki alangan pan sapo. Hadirin para bapak, para rabu, syapohtor, atom, sametor, pada para cikgu. Betul kaulah atas nama dari pimpinan Muhammad Reza Rukun Famili manabi beda kekaleruantor kacang pelangan hanya mana sapora setak maki betes ekor namun acara bedi ekabiti dari kabento sore saat semakin seni budaya kayub tradisional ketoprak Madura Rukun Famili. Yuk lanjut. Depak lah Bu Esit Ima Bu Mak jalan melolo tuan rumah Bula mun kajejeuna tak bate tero bula ni Tero apa kak? Niko ngamira ngabiru koncokna niko Mbak Niko lain Nabe nagu niko maa kembang lain Deki pangesah. Oh bagian saya nyotek Din kanibal Busit Kamar. Oh asalen ki Usit. Bu Usit Male pada kalam bimira. Maksudnya bula gelek lek tak kerjet. Nyaku kan ni kau nyaku tanda nasi dari Madura aja na bula. Mau gelek. Betion na tuan rumah. Boleh coba. Sana salenan lah curatinnya kalian. Duh. Cik akor rabun Pak Asid kana. Tega Ajalan on launan Tilaniko dengan Pak Asid Bu Sit Ima Erengaka kuadena albifanya mana mata jalan aduh mata on launan Bu Asid aniko erengan kakuade
rukun family Probolinggo. Mada jalan sanunto dungang dak kuwate semulje. Iya mayura Tila ajar-jajar Bu Esit laban Pak Asit Oreng alek Ani kodu cek akura Pada nape nganiko Esebo Niko pondepan Eku wadese albifang Pas senengah Bu Esit mangang Wae syuting Kanibal bersaudara Wasona Bintang 9 Andalas katingkelen Pada kak Maksudnya Mon Pak Sid Bu Sid tak usah belei saya jelas Ngerte Sebu Esit Nyabe bolanya tapi Sebu Esit nikah pun lebih ngerti le. Masalah Nabi Lila Ajolona ke pasar nampak pun Pak Esit langsung julu lagi sana. Apa julu lagi? Pesene nggak Ria. Oh tak apa tenggula tak nolak. Mari pelai-pelai merah seterak sana. Bener. Mada turun ke Ahmadi Mada turun ke Abekelana Aniko Pak Sid Muslim Mada turun ke Ahmadi Buksit ima aniko Bekelana tika Bekelana Pak Asid Muslim Anak kinar Ya sip nada pak Lek kolek kajar jaga lopai kajar. Ya tas mun mare lek kolek enggak Lek kolen sampai. Lek kolek na basit, lek kolek na boleh basit. lek kolek mon tak evri tak tapui biresa kan. Lek kolek jan. Kolek na. Boleh nijar, boleh nijar. Maksudnya Pak Sid ete mangga no, ete mangga. Tayub. Nayub, oh nayub. Niko Pak Asid abakel bulele abri pese kabule sapoluan Sulaini Sapologia.
sakalangkong kaula paparenga Pak Sit Bu Asit termangkia kentian lain tretan ane kok sate jelepole Pak Sip Muslia bakal tika Ayana Davin pada ngirim Bu Musli ayana Davin lek keruak pun mare ngirim Ruak pada Pak Budiman Aniko Pak Buari Bu Rido Bu Bahrul Banama Mana Akbar Arwah aja Jumaati merengirim Mon Aniko Mamana Akbar Pak Buari laporan aja banyakna Bu Buari pada ngirim Bu Rahmat Pak Buhari pun mare ngirim le Bu Suki mani kok meroba pese Wak Bu Asi ngiring sing ngirim Tilar wak Pak Hafid dari Patemon calon kerja duh ane kok le Ibu Asit ngirim boleh Ayana Davin Ayana Akbar pada benda Pak Sip Musli minyak lepelena keruak le ayana Akbar sanon topon ngirim juga Bu Misiono Tantona pada ngirim banyak ongku lepelena Pak Asit ikan niat pun pada tepo seekan niat pun pada tepo joget Tila Bu Asini kok dari cara pau
Kak mati ruak Bu Odi mareng ngirim Mama Narido Cek aneka lek mamana asih sedari cora pao aneka makirem wak pada Mama Saini lepelana podo ngirim kapi Ibu asih lek niko mak empon ngirem Bapak asih kita doa Pak Siti Buati podo ngirim Bu Esi Aniko dari Cora Pao Memang betul Sakala ko Anis to nama mana maula Pak Siti Buati Bu Esi Bu Siti Sundari mun anikole lepelena pon ngirim kapi Sulaini Iya Pak kan Asit ala kokar jegileki wak sederi cora pau pun pada ngirem Bu mula pun mareng ngirem Wak Pak Haji Mariam Bu Haja Mariam pon pareng ngirim Pantona banyak dengan lapalana wak beda mama namola keruak pun mareng ngirem le sedari kaliora Tila Pak Farhan Aniko pada ngirim Wak Pak Bahrul Bu Bahrul kelak mare ongke Cuma saking dari Estona ada Pak Asit juga Ibu Asit sana jauh kong saja ngajak mama namuna Mama nama ulan Tanto nawak dari kali orang mun aneka Bu si pon mare ngirim pon ngirim boleh aneka Bu si pon ngirim boleh pesena etabur du itabur serati Seambung Soropato bukjana Hontan magen Tilani kodungan Pak Muslim saya kumale Ki buruan kan oh gitu Tantona kocak sesapo mun aniko se andi karjo aniko Pak Asit ngirim pole Karjana terselamat Pak Sid Muslim Aniko Bu Asid cek bungana lakar akor panjenengan dadi pasangan namu Asit panjenengan Ratin Pak Asit gendeng
taduk padu esok tengok kanibal bersaudara ku ada nak lebih banyak mana mamana Robik memang betul mamana Robik mon pada ngirim bila pikri ruak pun ngirim banyak ongko dengan lebolana Maksid Muslim madang irem taron pole mamana maula yang tak salah ban buleti kacau dari kali orang dari Dima dari kali orang bareng Mbak Maula di ayana mama maula mak tak akan tel madangi remban bula yang tosa neki ruak Pak Akbar mamana Maula pada beda Pak Dapin Mama Dapin mareng ngirim mun ane kapan ne pakon cokop markana se akan tiane koki ambanya Papa Dapin ruak ngirim pole tantona kaniko ponakan mun ane kopola se ngocak Bapak nada bin Sulaini pesanane kok aki kaniko ngirim dari Estonia nganggep orang dengan ala pala aniko gak semul Bapak asid orang Sakalangkong Pak Sid. Yuk jalan boleh gak Banjar ya? Mayu jalan jar jalan boleh Saria kentena Pak Asid Asid nyare boleh keruak kentena Pak Asid reka repon pada Apollo reka pada Apollo pada Deka sesepong ki Mas. Tepak kasih sepo Pak. Pak siapa nih? Saya sepo. Pak Musli. Pak Musli. Bapak Musli dalemipun saking petong. Apa dia? Pak Musli romane petong. Ya coba noreng serian apa coba. Longgone. Longgone. Bu Musli di mana? Bu Musli. Bu Kama, Bu Musli. Oh, ngitek. Kan dia Pak Musli. Mungkin sejelas lebih ngerti mpian karena mpian pun lebih sepo Pak.
Nggih. Nggih mun nemune kanak ngudel langsung pajeregeg sanan, Pak. Mangken sampeyan ampun katebanan sampor oleh penjung nggih. Anggep pon Kak Dinto rajina sing ngodeh. Dadi koduna belenjei, Pak. Oh, engki. Tore. Napa Tak usah belei enggak. napa elakonan adibi napa minta bekel. Oh, bekel. Mada ale mone mada torot se mada torot abekela niko bapak Kang Munib bekelana niko Pak Muslim. made torot du sede ku ento Mak kabut sekali, mak tak kalah kapan jiarang na. Mak lecak sekali. Iya. Mak mau celok ngak rambut jipang. Nah. Mentara ningakan sirina rukun family gini kah? Rato posang. Raton Tongo. Ngiring Pak Musli. Bajaran nageluh. Upamare geluh. Mama keluar ibuan. Mangken gelu dari pertama menikahkan bareng Esawira Gimbian. Saya berkewajiban beni langsung ngak nikah, Pak. Keten du poluan. Mesti ketannya deki Poluan mangke. Poluan tak apa. Aduh, kening gak beli manisan. Alhamdulillah. Tak pates samun ngak riale. Lek kolek jaga lopai, tak tabuin nih. Kolek mate. Lek kolek najan. Nah, 2000-an saya bekil. Semul Jawa Bapak Muslile sanunto abakel bula abakel bula Sulaini Abrik pasar kok dui bule Pas aniko eka belia Nape serati Sedui bule kaniko madek tarema Najenik kani epa polanga semulja epa polanga Marga gani ko eko cak bibite kening kabeli bensin ulah ku pamulen memang betul Sakalak ko nga bang istana Ikaw na pala pada Apollo Ako na yakseni juga Tila Pak Musli ni kok sesepo Kak Munib.
situlek sanunto rasa seekan niat sanunto pon padudokan sesepo dari Pak Asit Pak Musli eja pok pencung Mama Nayati Bu Haja Maryam pada ngirim Bu Budi mana Bu Rahmat Bu Siti Sundari Reng Mulja Pak Musle aprik dui bule Iya Kak pocur nika lebalana banyak ngirem papa long teti banyak nale teti banyak nale Pak Muslim pokok dikalik pada jak nyarelan along bolong mak oleh odi sampurna buka emas mulja Ibu Muslim Ibu Kak Budiman Bila Pak Budiman Pak Davin pada ngirim Bu Musli Wak beda dengan Ayana Davin Aneka le Bapak Siti le Bapak Siti buat lagi Pak Siti Buati Aniko pesena esolor Aneka le Nyakseni juga Pak Budiman Bunga Pak Musle tak ada pada semulja tak ada Mama Narisa nih kok pernah ngirim Kak Munib Pak Budiman Ruak Pontoron Pak Muslim Wak Mama Na Aisyah pernah ngirim Pak Muslim Bu Muslim Ruak Pontoron Esoteng dan kanibal bersaudara Wade Albiba
Beda Kak Ahmadi. Beda apa? Ayo nyari ya boleh. Puji tenangka kabinarama Hari Selasa tak ekasan Mayuk jalan boleh nijar Pas sare boleh Asariale Kentena Pak Si Ria tepak kasih sepo boleh Ria. Tepak ka. Sesepo. Pak Buari. Tepak ka seri Sekona Kak. Pemain lama Ria. Iya. Aktor ji. Bapak Buari. Bapak Buari. Seri jeria Lambe. Lombok. Iya Lambe. Tapi ki mana temar bulan. Temar bulan. Jamana temar terungking. Wah. Saya kompar wani. Kecelek Kecelek deh ya. Temu terak sana. Ekoniana Kak Mas. Si. Engki. Polan ngocak. Cek porop Kak Mas. Polan ngocak ikoniana Pak Buhari misem wak. Misem Mbak. Ngecing. Jan kok agelek ro jan kok. Misem king ipa cope. Arab apa mak ipa cope? Gigi na tadek polan nalik. Sirina sekona. King ore ngapatot parju. Begenteng Lambe. Lambok genteng pada nadionde mangkin engak mangkok kening penyak. Abini dua Lambe. Abinin. Pakun. Pakun. Pakun yang kui. Aku sip Hebat, sip biar. sip sip. Tapi mangkin beremah tentenan napon Pak. Biar mak kelek biar. Bobo, mak. Maksud dia benih kelek lalake orang ngabede caan lanang sejati. Wah, Lanang sejati. Bok nama pas iya pas haki nih. Ya. Mau orang ika kelek. Dumun tak komer ya bini adu. kuat jan kuat. Kopi bapak empoyan ompian. Kopi bapak. Bo. Bap- Empian empong minum kopi bapak. Kopi bapak. Oh, Jaina Mosen. Benih kopi bapak. Dongkrak antik. Oh, dongkrak antik. Bisa makere kedua Pak. Empian ngicu ngatibi ngak ngengaen ki. Empian cak naman tan seri. Sebel bese, bon sebel bese. Empian sawe rabi gula. Oke boleh. Oh, bekel di Tore. atas kak. Segera sekali ya. Oh, ki. Ku pakun nyaman suaranya kak. Tore Pak sekalian ngijung sekalian tan. Adik bula. Jadi. Pocetan Kakak Ahmadi Kabinerama Are Salasa Tangkel berempat. Ocetanan ka Ada toron kak. kabinarama are salasa tak eka sangka adu rama cuma abini apa lolo neka tepak kapocedanangka Lambe lah bini. Bini edi setia. ngaki bu mamana maula Maula. Iya pada anu bekel Geng lagi. enten empian rukun ki sekadua ki. Pak Buhari. Tanda na lemai bugi ya. Kalangkong. Lemai buri ya. Lek golek mari bon. Lek golek. Golek, nah, golek, nah. Lek golek Kak Mas. Le ni kata kita pui Kak Mas. Lek golek bedayano.
Bula bakele dari bapak buari ini kok le mabakel bula buari kaniko pon ongkele sanonton niko mampon ongke ekan niat le bilen mula mak bilen mula sanonto pun pada teka pak wari sanonto pun pada teka bukan dulu gula di atanya beningi cunga bula duh pak saporana gula pak mindik sebek pak paring agi gula pak gula teroy pacar jajar dua kia pak duh oh nikah masih gel abakilan wapak bu ari bu buari labana bu dijaga ahmadi on ajar jajar mama nayanti niko lek mama nayanti mak empon irem mama yatir wak maringi rembu esi pona pada ngirim bu esi dari Jora Pau napa boleh ruak pada bu esi pak wari pona pada bunga-bunga mon aniko bu esi dari Jora Pau bapak asitele kenikok pon ongke mereka pak buari le anikok mak pon jejer iya pak Sid ngirim mama narido duh niko le aniko Ya, mama Mama Rido. mau ngakile Pak Budiman sanonto pun pada ngirim nape pole aniko ayane Davin sanonto pun pada Neko bedecak ocaan nyari Apakah? kaju ke alas lauk keng tak terus? nemu dedere jete cak cocok renga madu pakun panas perut tak nemu sabar ate oh ternyata apa kau tak pempian ku cak gelek gelek bu kowe beli mun kau beli sana aduh mesem bapak Marlena Marleni ojo
seneng. Katipun apa? Cokopon. Cokopon ki. Sing ngode Kalangkung, polana kalangkung, Mbak. toron ki ya. Sakalangkong Mbak Buari. Kasoon ki. Buka peste tada engkena. Ongki. So. Bencentar kangko. Pagi dan kapan saya kenal pone apa lo ya? Ongki. Kala Ahmadi. Anu pasit busit patio terkenal kia apa lo? Ongki. Amin. Enggak sinden suara tager. Iya. Anda fit. Yo kancaning di sekambira alerap banyoning sekoro munip Angelia numpak perahu layar nang dino minggu se parisoto. stop. Nika kanang ngunang. Mare Pak Davin ayana Bapak. Akbar maren. Marena. Pak Davin bini dua lagi ya bola. Bini dua. Boh, Iya. mak kala kasih sepole. Pong ki tenyeng ora na bini dua kok. Bukak kerkasan deng Vin. Malay temu patut seruan. Iya kak. Muni ko numpuk pese, benih pese Pak narik Davin. nani ko. Pesen apa? Pese na ko balik. Oh pese na sawit. Pesen sawit kan Oh, kak. mun bule ke ni Roma pese narik na ipapolong. Bentuk otoan. Alhamdulillah. 5.000. Alhamdulillah. 5.000. 5.000. Lek kolek. Lek kolek na Vin. Lek kolek na Vin. Berkolek na cek 2.000 tak Mama tapui ada, Vin, Vin. 5.000. Mun 5.000 Vin. Pas beri 2.000 tak amoy ye Vin. Lek golek biasanya saya ket Kak Nijar. Kenapa? Oh, mak berkela bula tika apa ini? Oh, awan jen kimpian mana berkela gula majer pole ni ka berkelan. Mun tak sanika tak peredukan lempian. Nyaman ngalak duka leben. Nijar set ngada apa Iya. Yuk ajo jing langsung. Ayo, ajoji. Ajo jing. Mari bersama. Pak Davin Oh, udah Kerebotak dong. Bersama Rukun Family. Ajoji. Yuk ajo jing. Davin Davin. Ajoji. Ajoji. Langsung. Aniko ayana Davin. Mama Davin bada edima. Tantona bakal tika. Aniko ekwade almifa. Eso tengkani bal bersaudara. Mama yati ngirema pole. Ayo Ajojing. Ayo ajojing. Ayo ajojing. Oh ah oh eh. Mama nayati.
ayo ajo jing, ayo ajo jing. Mun ani golek mabeke lemule anak Davin Zoro kecungi sanun topon arah sabungan mabekel dusengan lemule ayana Davin kare seneng niko ceberi mula etos antos niko konteka Mama Davin, Mama Davin, Mama ajo jing, ayo ajo jing, ayo ajo jing, ayo ajo jing. Bederuak bu muslim, aniko pada ngirim tantuna anak pengantin, aniko pun ngirim jukan, Pak Budiman ngirim boleh, tantuna aniko banyak pesanan. Ayo ajo jing, ayo ajo jing, ayo ajo jing. Oh ah oh eh, ayo ajo jing, ayo ajo jing, ayo ajo jing. oh ah oh keteran nalek mak poter bali dalam korong soro eno pikiran nama ni serabai pasti lamun kerong kau letore temoni lamun kerong kau temoni andi niat pokok nata oke Ayo Pak Muslim, Ayo ajo jing, ayo ajo jing, ayo ajo jing, ayo ajo jing, ayo ajo jing. Bu Siti mengirim boleh, aniko ban ayana akbar, ayana akbar tantona pona pada ngirim. Bu Siti tuan rumana, Pak Akbar pada bada Pak David. Ayo ajo jing, ayo ajo jing, Mama Maula, ayo ajo jing, Aisyah, ayo ajo jing, ayo ajo jing, ayo ajo jing. oh ah oh soro topi keng tako aloka ekorok muda perelan tak eka andi bula pakun tak teka ngabesti kata kok tak nuro ngabesti kata kok tak nuro kare seneng karo benar. Matur nuwun Bapak Akbar Edi Maurenga. Oh Tina lah tak usah tapuin benjelet. iya mun jeren kan tak kencang ke pengkok jeren nalani. Yo, Mayu jalan nyare boleh ajalana nyari akan tena bulu alek bulan injar gendeng Niko Ayana Akbar Niko lek pon kebiasaan ngobetek marina wane banyak nih sana. PC Kalimantan. Pesen apa Pak? Kalimantan? Kalimantan sawit. Oh pesen sawit kala
mun kaula pakun kala karena rikna bentuk otokan. Jangan binong ber. Iya, tak paju lah nih telo ibu nih. Karatok belum ibu nih. Uceringkeng tandi kakan celeng. Ingat apa celeng? Celeng ingat Herul. Kan nyalonteng malu. Ngos-ngosan. Neko sampur tepak mongkude Ayana Akbar Musik. Saya Kalimantan. Saya Kalimantan. Nodusin. Sawit ngolpadu ibu balik. Iya, Sapolo. Dan kok saya kedba. Kulit ndek dur kono sian. Kayak no dewe ndak apa-apa wis. Kulit no. Tak tong. Lek depak lajar. Hah? Tak tong. Depak lek golek nah. Depak ya depak. Minta lagu Juragan Empang. Pang. Juragan Sawit. Juragan sa. Yuk Mas Idris. Juragan Empang. Yuk Pak Rahmat, Bu Rahmat, Pak Sidbuadi, Kalimantan punya. Imam Mama Akbar ruangan. Urip sun lagi ketiban lintang, gemerlap cahaya sinare terang. Dasar nasib sun lagi kaberan, di demen nenek Juragan Saweran. Yo Kalimantan punya Bu Siti Sundari, bos warung Kalimantan. Bu Sundari bos warung. Bingung ate ampon karasa, mon tade kabar du dari tika. Nangis ate du tak suara Mama Akbar, nangis setika seampun lupa Mama David. Duh agoyang kana. Agoyang Mama Akbar. Locot teng-tengan masih kana. Japuk Mama Akbar. Rahmat. Meski dubula jauh bentikan, tapi arasa doe kapolong Bu Rahmat. Anak pabula kenal bentikan.
Sakalangkong Ayana Akbar. Sakalangkong Ayana Akbar. Duh, ore ngajik gendeng kali. Cek gendeng 10. Yuk. Yo Pak, monggo keripik. Gentena Ayana Akbar. Jalan poni. Nah, Pak Budiman. Bapak Budiman. Pak Sidem malah. Pak Siti Puadi Demam. Marina mantan, Marina. Mantan Marina. Male joget kia. Saya ketan kun. Ndek iki. Pak nak Kaso. mancing gelo cok nang kota jo. Beben nih maksud rembeg ke patepak. Mun pese ni kau cet kade eki. Pelan. Eka laku atibi napa bekela. Bekel. Mulai ini. Oh, lagu. Lagu bagus. Tapi matoron ki tak nyaman gula saya nyanyi. Made toron Kak Munip yen tosa Pak Budiman abekel tika Kak Saryono pada bede Wak Kak Munip tulian mata tulian Kak abekelana ring genteng Pak Budiman. Stop. Syih. Tiga mata ngangkui sandal lek. Mata sandal. Benimu sandal nih kau sih. Polo tak apa. Alhamdulillah. Kau usah belain. Hanya nyiak ini kok. Korjek ngerok Rejar. Sergeseran. Korjek penyanyi ngerok Re. Pak Budiman cek genteng nih kok. Gile golek na Pak. Iya genteng kan. Cek rumah di golek na. Niko. Iya lah mebu je. Setong ibeng nih. Nah, setong abaan, setong lek kolek. Berak gending niko. Wow. Ayo musisi. Rukun family. Kanibal bersaudara. Bapak Budiman. Pak Budiman. Bapak pantes penjenguk. Yuk Bu Budiman. Pak Budiman cek gantengan, Bu Budiman sing ireman.
jedeng orang Mama Akbar, Mama Yati, cek sabar serta orang pasrah sarung topon alung polo goyang Kak Budiman, Kak Budiman dan Mama Yati, Mama Akbar Pak Sid Buwadi, Ani Kopon Ajoget, Pak Siti Buwadi, Mama Yati, Pak Budiman, Ani Kop Sakancaan. mun aniko lebelan pesena laju solor sulaeni Iya Kak, kidungan estona dak semulja bapak Pak Sujari, Bu Sujari, Ayana Akbar, pon ngirema Pak Si Musli, pon ngirema Aniko Badaina Dini, Pak Sujari, Bu Sujari, Bu Karina. keniko bu sujari jugan aniko ibu muslim jugan nirem tanto pun pada Pak Jalal, Bu Jalal, ekar jena bapak Bila Bu Asman dan Pak Budiman, Pak Jalal Laban, Bu Jalal, Pak Sik Musli, Tuan Rumana, Bila Bu Bahrul, Bu Budiman, Ayana Akbar, Pak Rahmat Laban, Bu Rahmat. Iko ibu Bahrul adiko pon juga nirem adiko loro nyakseni arwah mak bapak muslim gini kok Pak Muslim Bila Pak Budiman, Bu Budiman, Pak Musli niko sesepo, Bu Musli wak sesepo, mon aniko pada ngirim Pak Budiman, sakalangkong pangisona. Sakalangkong Kak Budiman. Mayu Mayu celen aksari areng senang Mayu Mayu Petis manis, pupus tebusan lempung. Petis, petis manis, mede sare nyari pun. Bagi kawak sit buat dia. Tak jauh semak Kalimantan Gia Bu Rahmat Sengirema Pempian saya nyama Pak Rahmat ki. Pak Rahmat
Oh, pisan moso Pak Dayat. Oh pisan nambian, pisan giang ki. Gitu kalau Isman Deis mungkin jangan datang Kalimantan biar. Jangan datang ke Kalimantan. Lek golek na gelu. Lek kolek. Lek golek na. Berempa meki benda yang Korea lah. Berempa meki. Tak kau tanya mereka karena tak kau minta saya ke berapa palangan kok. Mulai gila Pak Beto, beda sesa polo. Ya nah, pas Apollo lemaan malolo 2000 boleh lu. Bodoh ketenau sih. Ada. Makin napa anyanyi ampian napa ngijunga. Terserah ampian nih kapun. Wong ki lagu. Mun lagu kakak sak lagu kakak ula. Mun kakak ula istri yang ku cerai karena menangis setengah hari. Aji tak kira tahu. Tak kalah ke Valen ban. Coba terus lagi, Bas. Toman. Toman. Rukun family Pak Rahmat Bu Rahmat. Bu Rahmat bodoh. Mari bergoyang bersama rukun family. Ayo besi. Mon aniko Pak Rahmat capok pencung. Wak Bu Rahmat tantona benuk segari. Bu Musli pon ngirim. Bu Al-Aniko ben Bu Rahmat, Bu Sid Sundari pada bede Mama Yati. Neko mun aneko dengan Bapak Rahmat, Ibu Syarofah, Ibu Rahmat, Ago yang aneko pun kena. mare ngirim. Nape boleh aneko mak pada ngirim. Tanto bunga seneng Yo, pada Mama Farhan. Siti Musyarofah ben Mama Yati niko ajoget. Ruang beda ciali pun pada ngirim. sakalan kong jali. Hayana Akbar Pak Budiman ngirim pole. Wak Pak Rahmat cet banyak tantare tanah. Aneka le, aneka se Bapak Rahmat, Ya dah Pak Budiman, Ayana Akbar niko pada ngirim. Tantona rasa seneng, sepantai rusa nonton dengan tak jen mamana akbar. bila Pak Sid Musli Mama Akbar ngirim li beliau. Pon roa beda Bu Farhan mari ngirim nak. Pak Sid Musli Pak Siti buat diwak pada beda.
Radit Mama Radit minambe. Nyari boleh. Tahu sasare datang tibi sakalangkong Pak Rahmat. Ampun cek tempeng gula ki nyari Cek turun langsung. Pegeen. Pian nyaman pegek kau nih. Tuh repat tepak anona. Mak kong saya nyaleng. De ayah Radit Mama Radit sengirema. Aulang. Aulang. Cek aulang. Iya, oh bener. Sip. Yo, aulang. Aulang. Makin aulang lek ko lek kada. Lek ko tak tap. Ci loro telu papat limo. Oh, ping limo. Alhamdulillah. Ayo langsung ah. Bulu. Langsung. Berem aja hari. Mari lalek kolek. Mari. Aulang ka mata aulang bana Pak Siti Puadi niko ayana Radit Mama Radit Noro Oleh made aule mun aule beto benabo iya kan ngojak seneng ngojak seneng sanuntose aniko pun pada seneng aulang ka laban Pak Puadi ruang beda Bu Siti Sundari aulang Mama Narisa Pak Budiman Doro aulang Mama Farhan aulang le made aule aulenya ben Mama bapak Yati, Mama Farhan. ngocak seneng sing ngocak seneng rekare eman samangken paosen aulang ka mayu aulang tilerua Mama Nayati Bu Asma tak ketinggalan arwah beda Mama Aisyah aule sedu aule ngalak beto bebeuna yuk ngocak seneng ngocak seneng lamun esto aniko sejak paobe aulang Mama Aisyah bersama Mama Aisyah Mak Bada Pak Siti Puadi Aniko Ayana Akbar Pak Sujari Pandengire Ayah Radit Mama Radit aulang le ben Mama Aisyah aniko se ben Pak Sujari
ngocak seneng sing ngocak eman rekare esto aniko patones eman Pak Siti Buati minta ulang mon aniko Bapak Farhan Ayana Radit ruang pada Pak Farhan ngirim boleh esto dekati kakak nijar aoleng yuk ben Fikri Pak Sujari mun arwah ayana radik bodo elao ngocak seneng ngabes pangantan bila ajar jejer sekadua Sakalangkong Ayah Radit Sakalangkong ki Pak Sujari cukup bagikan Kak Dito Pisaus acara satu tajuk rukun Fabi Manabi pada kekaleruan terkacang kolangan atas nama Eki Kak Dito Semolje Umi Hajah Yuliati Kong Langkong Muhammad Reza Anyona Sapora Setak Mangki Betes Ekon Amarga Eki Kak Dito Bekto epon ampon sontok sore gunakan kui sakaja karawitan rukun family undur diri keangkui ngalaksanaki sholat asar cukup pikirkan Kak Dito Pisaus kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah warito wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.